Awusia from Mobibia Kwaba Sujaman Scafi so and Sujaman TV so. Bomodena subscribe to channel no. Like video no na share. So the bear unwebi nso sabeka video no. Ni me dia bom. Yes, dem hwe de for a Friday Bonanza. Ya na me bon kai say upese utwa Friday Bonanza bi ana say any NL game number way Mr. Foster. Yes. Ya nenne bodwuma. Yes, na customers na do so nti obi wo hono ma o friends o penedi entempa na so. Yes, nti obetimi asende game no. Obetimi asende afa ha no. Ana se o sende fa ha Mr. Foster be ya ma. O sende ba ha nso a Sojaman mi ankasa nso me ya ma. Okwa same commission na me de ma no. Eno anu de be ma 30% commission Friday Bonanza. Anopa game any area game no rush no and also 25% commission. Yes, until oba ebehwe na kama then we dey offer Friday Bonanza no. So Friday Bonanza dey mitisia Friday Bonanza master no say enema edit an akon yen setup transfer from Sunday special event number 517 so 281 we are number 227 and was serve 38 our machine. We are 74 first box position no serve 56 our machine. We are now between 40 68 50 40 68 50 no serve 73 our machine. Good. Into a way there lot to say yemfa event enkodi yemfa event no enkodi near the kodi there Yebefa 78 free banker. Near the trap 54 89 54 89 78. Yes, into open me event na event asobeto event no asobeto. Into open me event ni we are no 78 54 89 no etwa no best 3 ho kama. Good. Now I am here your second setup on so sorry, I'm here current no. I'm here current no. To back current na oba 281 no. Ade amanwa ha. We are pe no about 27. No serve 38 our machine. We are no about 74 first box position. No serve 56 and so our machine. We are no about 50 40 68 50 40 and 68. It is a pepe and a wire no ahano and was 78 73 no so our machine at the mine into about 40 68 50 no 73 and our 74 no so in this year come good. It is a pepe no as said at the mine. Mr. Event no dear subeto event na subeto iti ahode wo ho a permanent kese. Yes, permanent kese na ene no me pese break through nti ye de event we nso be join no e wa ha we nso ano den pa wo ihwe we nso ye transfer from Monday special event number 652 nso a 269 e wo center box wa ha we are no 264 no a 740 we are 81 we are 27 we are 66 we are pen over to 40 our second box position and our serve 43 and so our machine at the amaye wa kama. Yes, nti sa setup in so ano den pa wo nti bo se sa 81 oba be kanta 36 na edemo ho nti yekotwa 90 36 64 our event no so pay me event na no 90 36 and 64 so etwa na kese kama na otwa na kese enso so. Yes, na your best two e be was so 9064 no 9064 in e be no best two enso setup no so. Yes, into when so over current and also say no abayisha no e dey amaye to go so about 269 no ha dey amaye we are na 67 no follow no 740 machine. Good. We are no about 81. Sorry, 81. We are 27. We are 27. They are on to 66. We are not my 40 second box position. No, I say 43.
machine good nti saa pepepe na wahyehyɛ no ɛwɔ ha nso ɛde ama yɛ kama saa na wahyehyɛ ɛde ama yɛ wɔ ha yes nti wawie dia the full game no nie combine the two event na say ne ba benya na ye best 5 ye best 3 beko for $2 78.89 nti beko for 78 free banker 78 free banker nso ewo ho yes me say opese utwa game a obetimi asende ama Mr Foster problema 30% commission 0246898449 and also betimi de abaso jama ho nso metwa amount same commission 30%. Yes na mama nchiro mu so me say ya na ebi mu busa say what commission ne ma udi a ye kwati bi free ma na bi bisa da bi mpacho ye mfasa anya dwuma wa ha udi a me say one city ticket eh 200 cities ye sende usika nyina amount ye no ni bia ho 5 cities 1000 cities ye sende usika nyina amount ye ni se ye kwati sika bi afiri usika ne mpacho da bi yes nti saa na tie nti se de etie no saa na efolo udi 10 cities are 2000 so nti saa pepepe saa na ye de kono yes nti udi 50 cities take it at 10,000 saa na etie nti enya afi se wokodi loto ne ekwati usika ne bi ana se da bi pacho se bia one wadi na wo se wo che bi dia that's fine wa ufiri akoma na wo se bia so jaman na eje nafa eye bando na se je nafa tomato bi no ma that's fine but se wo die na wadi no ye kwati bi afiri mu de me pacho ye nya ne saa wa ha yes nti bla fie na enya adwuma yes ahanso na wodi ya ntempa na so ye bekan usika ede egu nsem ama nso wo hu de wodi usika be kama nyame nkan ho o men kwatenti ahode wo bye bye.